Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, ganito ti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw ang kitirembag nga bigat ng bangal daw na yung nga oras. Kada kayami nga sangapada. Kapagayam ni, pakishare di program at tayo share this program. At badanan nyo ti makasalitaan ni Nestor nga napauluan, taxi driver. Naragsak nga kay panagdangdangag, subaybayan nyo itan na ti pakasalitaan. Ti pakasalitaan ni Nestor nga napauluan, taxi driver. Makarelate siguro na kita taxi driver nga bibuya ka na tayo. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, may saklay nga taxi driver adaanin iti asawa ken kakaysuna a babae nga anak. Manong Nemi, ita nga rugyak dito nga pagkasalitaan agkas kasera kami paylaeng. Sa maysa Manong Nemi, ti taxi nga iman manehok dito saan nga pagan-ano dagiti mayat nga bali nga taxi driver. Kaya't nang sawan Manong Nemi, kiti kaado dagiti taxi driver, kadagiti taxi company, kaya andala kita ag-apply nga mapan nagbaling nga taxi driver. Kunada, no kayat mo nga day manehom, dayjay, ingka patarimaan. Yan. Kayat nang asawan Manong Nemi, adon dagiti na stock nga taxi, nga daanen, nga saan kumamabalin nga ipasada, nga tapno lang nga day pasada, ikarigatam nga taramnen. Malas ka, no kanayon ka maperdyan. Malas ka, no aumpulos knowledge mo ti makina. Nas may isang taxi driver Manong Nemi na isimak kadagiti pasahero. Kaya natulong nga. Kaya karagat tirutak Manong Nemi iti airport. Hagsabat kami Manong Nemi digiti pasahero ngagapo iti abroad. Wan Manong Nemi sambat nga ron nga domestic flight. Aga po iti naduma-duma nga pagilian. International airport man. Naduma-duma na kitay may pasahero. At damat na kitay lugar nga pag-pick upam ka na kitay pasahero nga pan iti airport kan sa dunuman destination na kayat da. Naisamak, natulungak ken kasasritak na kiti pasahero. At damat na kitay sumungbat lang ti wen, sumungbat lat saan,
At kita awan timud na makisarita. At damat dito na dalakas kanya. Tika rason ko amin marong na minuapay nga kasasaritak ti pasaheros ko katapno kasalasa mo mapupuutan ti pa naglabas ti oras, di ba? Na narona no heavy traffic. Uwan, manong nemi. Adaman dagi di gundaway manong naming di pasahero kidawin na nga music lat nantikit na nga denggen di na kayat amang istorya. Unasan, adaman dagi ti pasahero nga di na kayat tagdengeg ti music, damdamag ti kayat na nga mangeg. Uwan, di kita ti AM station nga di kita damdamag, gipadpadamag. Aging gama nung nemi na nakapasero ako di may nga bakit hangko nga lula do dikit nanang ko iti edad na very neat nga gararuat nagkapon sa di Hong Kong adot baggage na manong nemi inggarga ka ti compartment kalpasan na pinagandar ko ti taxi kalpasan nga nadamag ko no sa dinno iti pangituludaken ko hindi na mo manong nemi kita iti rear view mirror umis-isam akmat ay naisam ka man nga driver barok ugaling kanyak tikas ni nana nagapan nyo ka din nana Jai Hong Kong napangkus na rong kaharan ti anak ko si Jai bagmanta makapasyar kayo palang tikas to nga edad isungaran mo kun dawaya iti mapan ka dagit tayo mabaling ko pagpasyaran kabayatan nga si bibiyagak pa ikin kabailak pa lang tagbiyahe nga sisya jakton mo aramid data barokin to no bedridden na akon abi ka dagang amin sa di Hong Kong ti anak yo kita nagbaling nga domestic helper di ko ang kanadamat ng kursunada kin kuha na nga inchik di ay nagasawa dan kumusta mo tibiyag na katamayat mat. Ado nga ron ti kargayo pa sa rabo yo pagawidan nyo nga ron di balayo nadapa lang ni tata ay awanin ni tata awanin ni tatang mo di asawa mano ka di tanak yun nana nakalima akmat apo 5 inauna di Hong Kong iso nga rin tinang tultulong ka nagiti kakabsat na nga nakararadwan iti college at engineer ko nga na adamat na asawa na duwata po ko at dapat nurse ko nga anak ko maestra sa accountant di masa dami na asawa da siya mga apo ko na tinang tultulong ka na ko na di anak ko nga na ikamang di Hong Kong dahil nga rin nagraduarin ti high school nasapak nga mga nabalo. Nasapa nga naulilad. Ti ama di kita anak ko. Mabayan ti tulong ti inauna. Idaadan sa di Hong Kong, domestic helper, nakurson na daan med anak di amo na, nagasawa da. Isun atin ang tultulong kada kami, kada giti kakamsan na. Idi nagraduar di adyan na ti kina-inhinyero, adamatan trabaho na. Kita tinulungan na matin, adigit adyan na. Nagtitinulong da nga kakamsat. Dadya buradak nga accountant isikadwa kita dya balay. Adamat apo ko kang kuhana. So tayo ayaw hanak no ko Ay masala ko nagtalin na di balay. Agakar-akar kita yan na kita anak ko. Pasaray pasyardak pa dya burakay. Bamangkampay dya tagaytay. Dya Baguio. Dya pagudpo. Day naduma-duma nga tourist spot iti pagilian tayo. Sadak pa ipasyar iti sa bali pagilian. Nagagasgasat kayo, nana. Tanadahan kayo tikas ding anak. Ay, kitsi kamat. Agtalinad ka di nga taxi driver lang. Di ka di mamati barok. Dati pagsasaong nga tibiyag, kahit kaslapili, dunulikan. Ay, amom, gasta o ni rigat mi di. Di milanam na may nakasuti pagtungpalan mi. Uy, yung baga na panunod siya anak ko nga napan nag-DH. Naasi nga talaga ni Apo Diyos kadagiti agkamang kang kuwana. Iti dayta nga paset manong nami nagsanayak.
Nadlaw ti bakit. Diyak mo, tajakmat kumakayat tagliday, da nakaisa maklat ta kuma. Ngayon magusto ka kasasarita rito nga bakit manong name. Kami lagit mapupuutan di pa naglabas ti oras. Oren no matrapik kami. Oren bayag kami nga sa angag kuti. Karagiti pasat nga matrapik. Nagsanay ka, Barok. Anong taga mo? Nestor Nana. Siguro ka dadasan na ayam nga napalabas mo. Gusto dyo ko na yun, Nana. Biyag titahaw ka sa lapilid. Amoy ka din nga sa anak nga dati nga taxi driver. No, dikat may sak nga manager iti, may sa construction firm. Manager ka iti. Ita nagbaling ka taxi driver. Owen, nadaan kami ti kabukbukudan nga balay. Da ka mga gasawa. Samad kiding panakalan nga balay nga talaga nga madlaw mo nga da mabalintak yung balay. Kompleto tali kamin. At bukod nga kotse, sagay sakam iti asawa. Katulungan mo lang ti asawa kiti negosyo. Nagkongkontrata ang kadagiti agi patak diri ti warehouse wano bodega. Nagbenta si ti biyag mi. Makuna nga baknang kami. May mapay nga tanan na adala nga ro den kinabaknang ti may nga tao kat kasla. Sampay lang nga mapnag. Kaya't nagit bumakbak nang taga bumakbak nang. Kasta ti tao, saan nga mapnag. Nataapay, baknang kalakarot idin. Kinalagkuguman pa lang tadada nga bumaknang. Ti trabahok na nakit legal. Saan nga gusto saan kadagitay nalaka nga materyales. Saan nga agbaling nga substandard dagiti trabaho. Legalak. Uri basit laheng ti maganansya. Okay lang. Kaya na may kakto susto nga sweldo dagiti obreros ko. Madangamin gayem ko dating batch ko iti high school. Hindi nagkita kami, kadagpadpada kam gayem iti trabaho, negosyo. Inyo pera nagtidakdakil nga pakakitaan. Nandiyo ka dahil nagumbong ka dagiti kasusyo na. Dagiti investors, ididakil nga proyekto. Kahit na lang nga maalat idakil nga proyekto. Dagiti agipas-pastik ka dagiti kalsada, dagiti expressway. Uno saan ka dagiti bypass road. Mawatak sa kahit mo sa wan. Ta engineer nga road na di anak ko may sakay. Amo na kita nga bambanag kan na may bagbaganam. Imanugutak. Nag-imbesak kang kuhala. Arig na imutang akpay. Tapno rin kasi dakila iti may i-share ko. Ado kami, sa nga pulo kam aming investors. Kasapulan dakila punan. Tapno may pakita nga da kami iti makaala iti kontrata. Tadakila proyekto na ito, ito bypass road kada expressway. Agit, okay una na. Nalpasan. Da kami tinakaala iti kontrata. Hindi mo talak. Nga diyagayim ko. Debats ko. Nga nangalukoy kanyak tapno ag-invest. Nadakontak da ka rin project manager. Nga empleyado iti kumpanya. Nga nangted kada kami iti dayta nga proyekto. Nga natulog talong kada kuwada. Sampay nga nang rugi di proyekto nga dumaw dawaten ti komisyon da di project manager. Sa bagay da di project manager iti kang runahan nga nakatulong kada kami. Tay so nga ron tinaka lang pili nga na kami ti mang kontrata iti dayta nga dakkel proyekto. Dito ko nga nadoktaran nga siyempre, ada under the table.
Ikat kas nakunak kada kayo nanak at agor kayo na panggaya man aguta gaya man ay ita pa lang nga nakagubaro kala sa kay pamon. Intuloy ko ng istorya ti biyag ko iti bakit nga napintas sa kasasarita manong. Nga niyaman nga bagakit po no. Wen, gabutan na dugtalak nga under the table ken kastamatan nga dakkel ti pamatik nga agusar lakid di dagitoy iti nalaka nga klase ti materyales para iti nga bypass road wano expressway manong name. Kadya kaya deta. Nadalapos ko din ti kasto nga sitwasyon. Ti panagpasuksok, kaada iti under the table, kaada ti makuna nga SOP. Wan manong name dagiti ang mga alat ti proyekto iti gobyerno. Yung baglagi ti manong name iti private line dagiti tattao nga nagkaalala ng kliyente. Diya kaya ti mga alat ti kontrata wano project iti gobyerno. Tamok manong name nga do dagiti dumawat iti envelope. Amok nga mawatan ti kahit kung sa manong SOP ka no, Standard Operation Procedure. Nga dito tagapuna no apay nga kaaduan nga proyekto kadagbaling nga substandard. Awan pa'y inom nga bulan, maperdin di proyekto. Gabo nga ron ti kaado, di kita'y agpirma nga nasikan nga kaikanmet iti envelope. Nga dakala mamatik manong nemi ang asto ti mapasamak. Kahit kinunak iti bats ko. Diya kahit ti kasto yung style pare. Pare, saan ka makaalat ti proyekto kasto kadakkel no saan mo nga ramidin ti under the table? Siyempre, dahil project manager ti kumpanya nga nagdadkadak kayo ti proyekto. So ti kang runaan nga, nagbaling nga rang tayo tapos dakit ito yung mga bakit ko mga bak tapos nun si kastay ka dati ti makaala. Pare, dakala kwarta dito eh. Dati inyembes mo kaniyak. Times 10 pare. Tapos baling nga substandard proyekto. Madadahil tayo. Gusto ka, gagangi tayo Buwag nang kakarod no saan ka agwais. Iso ka na dyan project manager, kasapulan ng T-Commission. Di ba nang rugit proyekto? Masapul na eh. Di ikak. Are, yan tangin sampay ng rugit proyekto. Makisina akon. Wen manong name in istorya kiti pasahero nga bakit asimina insublina nga impurwak kanyak ti imbes ko akwarta. Meaning, kinaguranak. Kinaguranak manong name sa mga pangpangta. Kidantalaing no sa diyo pagtungpalan pare. Legal? Sino nagbibiyag ti legal? Kaduan nagbibiyag illegal. Saan ka mga simsimreken iti construction? Na di mo amo, iti makungko ng SOP. Pare, diyan ko na ikalig kumantiado. Ano nga rin nga gimbas ka kanyak? Kamokit legal. Sige, awan na ito pa nga salitaan. Basta, nalipata ko nga gamamuta. Ininsulto na kaya nadalos ka siya. Nabayag ko na sa nga business pare. Iso nga sanga siya tesoro. Kita niya nga rin din tinapasama. Kalpasan nga si Mina ka. Iti dayta nga dakila kontrata. Ha, Nestor? Di na magtibakit manong name. Intuloy ko lang imawat ka digiti kliyente. Gagagangay lang ti patakder da. Digiti private. Hindi makatakas na ininot na napukawan ang ti proyekto, ti kliyente. Kasano nga napasama? Dinadahil na ti dating abats ko. Abaw niya matent balas na. Inwaras na. Ti kinabilag na. Nga siya, katagusosara ka no, iti darakop nga saan nga rumbing nga materyales. Nga dagiti proyekto kit substandard. Gagabot
Awang matitiyak patrabaho. Kada kami, mapukawan akong kadagiti obreros. Nakautang ako di bangko. Ginuyudan di balay mi. Dagiti lugan mi. Nagdeklara ko niti bankruptcy na bankrupt ako. Manay po niti napinta sa kasasahad ti panagbihan. Bagsak. Ti asawa nga agbaon laing kadagiti katulong idi. Kapilitan nga nagbaling nga sumrek akas waitress. Siya nagsapol ang mga trabaho. Damot amok ti construction. Nagrugi akti baba. Magabot ako sana ko masenso dito eh. Amok mag-drive, na susurok amin nga in-drive na narunay di ado na iti truckle equipments mi. Nagbalin ako ng taxi driver. Nakita kami di medyo nalaka nga pagkasaraan mi. Nalidayan ti asawak. Kasama ti anak ko. Ngayon di katagbasbasa iti exclusive school. Nagraduar iti elementarya nga nagkapo iti exclusive school. Ita, adan iti public high school. So nalaing nga ta, ti pagkarup na iti kaskwalan, ada mabalin ti anak ko, takang garayon nga nakataksi. Tanong hasta nga, sumrekan iti eskwela, iso nga ti rugi kong paragpasada. Itulod ko ti anak ko iti eskwela. Iso makita iti kaskwalan na kanayo nga nakataksi. Sa ako mapansod mo yun. Nakataksi mo rin. Ti asawak ti dakkel ti kawan na. Oray siya. Kastaman ten, ti anak ko. Nga may karkarigatan ming ited ti anak mi. Ti dati na kairuaman na. Ay hinggay ti kaya mi. Just gayam ti istorya. Kaya awang ba't ti mading nararamid mo apeng nga bimbagsak ti biyag mo. Sa anak ba't nga organ na karma? Tao man ti mading nga aramid ko. Legal digiti panagtrabaho ng apay bimagsaka. Kapot na dana kiti gayem. Gayem ko gayem kami idadakam ti high school. Dakam ti nasigayin kag paghayam. Sa lalagsin at dalami, nag-graduar kami ti high school. Iso ti nakapag-college, ngam siya. Naging galang ti experience, no, hapang nakapag-negosyo ako. Kumusta nga ron ti proyekto? Dahil batch mo. Tsaka mo, tadot reklamo da. Indarum dansa. Tadalaga nga doon substandard dahil naramid da. Kanayon nga da madadail nga paset ti bypass road kada expressway nga aramid da. Diyan mo, indarum dan sa ida. Unang pinagbayad da, minultada. Di isudat na dusa. Nairaman akpay ng dusa na. Saan ka mapukaon tilam nama? Kaya mo, baga ada sa bali nga plano ni Apo Diyos kang ka. Agas may isang taxi driver. Adumat na kita damdamag ko idita nga may isang taxi driver, ini bagang mamita bimak na. Kasi nga bumak lang di ba isang taxi driver? Kaya tanto may bumak ng agbas-basura. Ito lagi din kang taxi driver. Wen manong name kastaak nga taxi driver, sibud nagbalin ako na taxi driver, kasasaritak dagiti pasahero. Na dumang nga pakasaritaan iti masagap ko kadakwada. Ada ba iti pasahero manong name nga balasang ken baro. Nagabuda iti abroad sadya kano tinagamamuan da, ije da nga nagayan-ayat, agawid da mapag-agkasar da kanon. Tsaka mo, no, natagtungpalan, di pa nag-asawa da. Ada bang papasahero manong naming kunak no ag-asawa da, ni Muhammad Gayam, kabit na lagayam na yung babae.
Adama dagiti mapasahirok manong naming agistorya pakasek na iti sex na dumudumang nga topic. Adalaga tayo topic pasek ng ti gobyerno no anya ti mapaspasamak iti bagilyan no apay nga ado di kita agkorkorap apay nga og ngumina di kita magatgata apay nga manipuli di saanin nga ni Apo Marcos ti presidente ket bagsak ti ekonomiya apay nakadado nga apay manong name. Manong name nagraduar ni Jenny nga anak ko iti high school. Siyempre, intultuloy iti asawa nga ni Linda iti tutulong na kaniyak tapos nagastak at may sakad mi ti panagbasa ti anak mi ti kolehiyo. Wen, nadadagiti kundaway manong name nga lugi ak tumaperjanak saan ko may tuloy manong name iti agpasada, agpatarimaanak, awan ti mayawat ko iti asawak manong name nga napasadaak, narikat pa nga boundary manong name. Napintas ni Jenny nga anak mi kas kapintas ni Linda. So magbagami kang kanayon. Anak, saan ka makiboyfriend ba lang Ngan magas pagaligan ta tagaharim kanya kabagnang. Papa, mama, diyan ka di kayat nga gundawayan ko magas pagaligan? Taapay. Kahit kung agsubli tayo tibak na nga kasasaan. Nariingat. Nabintas ti balay tayo. Kompleto nga likamen. Ada babaunin tayo. Hindi naggraduara kong elementarya. Kas tumitente ka sa saat tayo. Hanga bali anak. Tinasken. Mangan tayo, iti mamintalo, iti may sangal daw. At na pagkasaraan tayo nga natalged, nadumteng ti bagyo, natalged tayo. Ken, may katangan da kamit kadagiti ka sa pulam. Hangabala kami kani mamang mon. Saan ka mga mangisibron? Wala nga hindi ko mapapantay pa yung paspasyarte na dumadumang napipintas nga pasyat dito Pilipinas. Hingkariyo pa kanya kidi nga mapantay to sa bali nga pagilyan. Di pasyardak to intero nga lubong. Mamanak. Ikarkararakte kina po Diyos sumayat pa iti biyak tayo. Saan na kaming ararapaapan na tayo nalabas nga kasasaan. Basta adalakit di kabukbukodan tayo nga balay nga kompleto talikamen kang runanti amin anak. Makapaggraduar ka, madaan ka ti napindas nga trabaho kang runanti amin. Napindas to ti bangunan mga pamilya. Kanikan na kami kinimamang mo, ti ado nga po kami. Damado ti ayuhanan mi. Di magyaman namin nga agasawa manon na mi maawatan ni Jenny ti sitwasyon. No, pinipasagapsap kang kuha na ideya, dapat di ubing pay, ito na siya at kana nasaliwan-wan nga sasad. Amo naman ti istorya manon na mi kat amo nang insaka inpasnek ti ba nagbasa na. Nakatulong pa manong name kada kami talagtes is ti scholarship ket may isang scholar. Sa aming una problema ti ba nagbasa na. Aging ka nga naggraduar manong name ti kurso na accountancy ket nakastrike manong name nga nagtrabaho. Mani po di nagbasbasa pa lang aging ka nagtrabaho manong name same ti ruta mi. Agkukuyog kami manon name nga rumwari ti kasera mi. Mapang ko itulod nga muna ni Jenny ti eskwela manong name ti eskwela. Haning eskwela iti pangobisinaan na. Sa ako itulod manong name ti asawa iti pagtrabahuan na kas waitress. At isumatin tinagbaling head waitress manong name iti medyo natainganan na kasla adumaten ti amo na experience na. Intuloy ko matlata manong name iti panagbaling ko nga taxi driver. Makiboundary.
Nanudaduma maperjan, nudaduma manunemi, maka sarakak mo iti pasahero nga nabarat lang ang rodan, natangsit pa'y. Suplado pa'y manunemi. Makapasahero akmat kadag iti mang tititip, manunemi. Ibagag na di bayadan na, kas na itatak iti metro, adan to pa'y edad na nga tip ko. No, 500 ko mamanong name di kwarta na keep the change. Abukit, thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Manong name kaputa nabayaga kon iti lansangan, iti kalsada. Adumatan manong name di kita namimit ko, nga disgrasya. Apa nga ta, nga di matlag gunayan, iti traffic. Apa nga ta, ada traffic sa dyan. Iba pa da bagada, ada aksidente. At dapat hindi kong daway manong name nga makita ka mismo, itag dinong par nga lugan. Na duman-duman manong naming experience ko kasbay sa nga taxi driver. Naging katimteng. Nasyak da kami. Iti involved ti may sang aksidente manong name. Kaduwak ti anak ko manong name nga ni Jenny tanapang ko dinagas iti opisina. Saan ko nga dagasen ti asawak manong name kabatay mo na nga nagahawid ta nag half day. Wine. Rush hour manong. Kano ti logal nga talaga. Bumper to bumper. Naging kay manong naming adda kami iti lugar nga kaaduan na kita kasla gumangkanat nga lugan. Inubertekan, pinaspasa. Ini manong naming ta bigla nga nagsardeng. Tisar-sarunot nga kotse. Imbaglaki din ti medyo as ada distansyak manong nemi ket ni preno nga nailisi ti logan. Tano saan ko nga inlisi oren na preno kuma. Oren preno tasang nadungpar ko kumatikimot. Tikot siya nga sa sarunod. Nakiktot anak ko, Dad, papa, apay. Yung saan ko sinungbatan manong. Gabuta, sinaliwanag na bigla nga nagsardeng nga kotse tadagay bigla nga limabas. Ngayon sinadengan na. Siyempre, manong nemi na agaw ko ti lane, ti bangir nga lane. Namuna ta, kalpasan nga nailisik ti taksik. Rinisak ti preno, ka nagtaramanan. Kaya damasabat ko manong nemi kat ne. Medyo masabat ko manong nemi awang sa baling nga panglisyak no sa ang itiya. Shoulder iti bangir nga lane. In shoulder ko kasta. Narambulan manong nemi ti lugan. Medyo masabat ko manin manong nemi. Siyempre, na-lose control siguro ta di naman tin may preno. Nailisik ba nung nemi ti taxi nga bigla nga insardeng nga orela na idumag ti anak ko manong name nga day ti likod. Kat na matangak manong name na jilinisyak nga na lost control nga lugan. Na matangan mi nga agama manong name no kasano nga na idungpar ti sungo ti lugan na iti may sa nga puste. Diyos ko, datansama takim. Jenny, what's wrong? Ano ba sa magkanga? Apa yung tatartamugin mo? Ha? Naidumagag tibiglayo nga pa nagpreno. Papa? Isus, dakil ka dito sugat na? Saan papa? Di na pakadaragan. Ngayon da dyan, naidong par nga iti puste. Isa tarayatin tayo. Kadore kasi dyan kasasaad ti anak ko nga daratimuging na manong na imita na itumag nga rod. Si marunumat nga dimsahag kanyak. Kat siyempre nagsardengan ati anayos ti trapiko gabotahak na at ang aksidente nga napasama. Sinirip mo yung manong nemi, tinagyan ti uneg, na di mamoloktan ti kotse. Hindi pal ko manong nemi, timatak ti molagad ko, iti sarming. Diyos ko, naipit ti driver. Ngayso ti
mismo nga, naidungsuan, ti sungo, ti logan, ti batog na. Kalawang puot na. Naipit. Diyak man maluktan manong name ti daw ti kotse. Idinto ko na ni Jenny. Papa, tulungan ta. Saan na parang tulong ta? Nagpaarayat ako manong naming hadagiti yung maribongbong. Mangayap kayo ti pulis, mangayap kayo ti ambulansya. Pangasiyo, tumawag kayo please, tumawag kayo. Dumaten manong namin di kakaduwa ka may maribongbong iti kotse. Pilitan nyo nga luktan ti kotse, tiri daw ti kotse. Tapno may iruwar tayo. Ada nang pilitan manong naming nga nang lukat iti kotse. Uhain manong naming sa amin nga babalin ti lumukan. Adumat siguro da kita makaamo nga saan nga basta sagiden. Dahil sino man nga biktima ti aksidente sa kasto nga sitwasyon. Ang mga nung sikapit ti mapabasol no. Sa among amot araramiden. Sa amin nga basta mauray ti ambulansya manong name ita oray no imayan na traffic. Saan da nga basta makalisin manong name ita nabalaban-banan dagiti lugan. Pinadas ko man na kinita manong name ita onat mapaspasamak kiti biktima. Lalaki. Di anak ko ti kaslamadan danagan. Papa, ano pala turuahin tayo? Siya akong lumugan ta, guyudak ti biktima. Anak, saan ka magibiyang? Ano nga biyang? Kasapulan natin tanang isalakan takin kuha na sang gadi. Urayan tayo, dagiti rumbeng. Dagiti ambulansya, dagiti ambulansya. So dat rumbeng mangkita, so dat sumagid. Ikasan no, kalablaban nanti patay. Nga rubeng una nga, uray mairwar mo anak. No, awang pangilugan na, baon sa serbina. Kasan no, kasapulan nati, maikat dita tap no makaanges. Ang mga no naipit ti barukong na. Kasto gaya manong naming ko na. Ore ado dagiti marayat kang ka. No, awang ti pangiluganan da. Tap no may taray da ka ti ospital. O no, awan ti makaamo, iti first aid nga makun ko na. Hoy, at dan 30 minutes, tira palabas manong name, idimadlaw ko nga. Adagas asok. Uri ni Jenny. Papa, ano na diyang asok? Iti sinurok ti makina. Diyos ko. Agtad ti gasolina. Ala, Papa, ang mga nung bumtak ti kotse. Nung bumtak ti kotse. Baka nung mairamraman tayo. Ay, glisi kayo! Pagka bumtakan ti kotse. Ay, iruwar yun ti biktima. Iruwar yun. Tapos ang mairaman nga mauram. Yun, oray ti ambulansya. Gabutas saan na ka makabagkuti manong naming. Tadya ka mo taramidik eh. Ti anak ko manong naming ti limungan. Ay, Jenny, apay, iruwar ko. Kani, baka sumgadan ti kotse kat mairaman, bumtak. Kat bumtak, mairaman ka. Mairaman ta, umay kantuin. Papa, diya kaya, tulungan ta. Rumbing mo na nga tulungan ta rito. Ito yung biktima. Agsalan. Sige karod, aglisi ka, tasik ti baka mo. Naglisi manong nimi. Pinadas ko nga kinuyot tapos kastakit may ruwar. Yung madi, talagang naigalot. Ti anak ko anong nemi, tirang pulso kang kuha na. Papa, umangangas pa ilang, ngamnas kan mailis dito eh. Mga bumtak kita mauram. Baka datapay ti mauram. Pumuspos ko ti asok. Tulungan na kami! Pangarami ka na pamuspusan tapno mapalukayan tayo yung biktima. Tapno may ruwar tayo. Adamat na nagtimulong manong nemi. Nakamunoan niya inaramad da tapno lumukay iti pa nakaipit na. Iti mabalingkon manong nemi nga may ruwar. Nairuwar ko. Binagkat ko. Tulungan da kami. Da kami nga agama manong nemi tilang tengel. Sinanggal na ti ulo na, kanti abaga na, ti matsakan na, kanti patong na kanyak, ti bukot na. Tapnosan nga,
aging ga na iadayumin nga na ipaigid manong nemi kit umasasoken ti aglisi kayo. Woo! Bumtakan. Aglisi kayo. Wen manong nemi no saan mi nga naakal ti biktima nairaman ko man nga nauram. Ken pati da kami nga agama, manong nemi nairaman kami no sa mi nga dagos nga nairuar ken nayadayo. Iti talyawag ti anak ko manong nemi adu madgahay man ti nagsayasay nga, anak, tamugin mo. Maulaw akong dad. Ha? Diyos ko, sikat na skin yun na kanitaray. Manong nemi aging ganit takit awang pwede ambulansya. Di makalusot manong nemi. Awang pwede kiti polis. O na yung tamawdo dila tadi kiti polis. Manong nemi nangalak ti papel. Ang remedyo ti wallet ko. Adamad bulpay ko latang ibulbursak. Insurat ko tinagan ko. Ti address ko, cellphone number ko manong nemi. Sa damay sa akabay ko nga lalaki. Brad. In case nga umay na kiti pulis ka nag-imbestigar da, nagdamag dan sa sino na kiti nakasaksi iti aksidente. Ha? Kaya kiti timulong. Itad mo ka nakwada na ito, ha? Malinda ka kuntakin. Damno ada nga mang-explain din na sa ong aksidente. O Brad, sige. Taray ko na tanak ko ti hospital. Binagkad ko manong nemi. Sinakuro yung taas na ako gabutan na maululaw ka nung. Kadgabutat jak ba pulos may lusot tiga taksik manong nemi kinargak ng tarayang in lusot manong nemi ti mabaling ko pangalan ti lugan tapno maipangkot ospital ti anak ko. Inasikaso nga dagos manong nemi ti doktor kaya nurse ti anak ko. Kaya tita mabaling ko nakasalita ni Jenny. Kumusta ka anak? Nagbalinton nga piglat na ito bimtak itimogin ko, dad. Papa ko nam. Dad, magtiawag ko kada kayo di baknang tayo. Api ko magbaling nga papaitan, taxi driver kayo. Kumporma yan, no, dad. Uno papa, tiawag ko. Kumusta nga tanti? Na-aksidente. Ngayon salakan tayo. Noong pedamag ko. Didakmat kuntakin. Ni mama na kuntak yun? Siyempre, matanagan. Baga kasaan nagtanag kapag okay kan. Manot sa rait. Limat sa rait na. Dad, baka piglat tunda ito eh. Pakalaglag ibang ti aksidente. Di ba nang isalakan tayo eh. Wala, sabi ko matagbiag na dyan. Sabi ko nusan nga na erwar. Papa. Naoram ko naraman sa kutsenan niya. Gwapo mat nga ron. Nakita ang pwede kinagwapo na. Ito mo na, inigamagayam ti ulo na. Di amok nga gwapo. Rimor kami matlayang iti anak ko anong nemi. Tas sa right matlayang din masapul na. Okay. Nagpalugan kami ti taxi nga nagturong iti nakapasamakan ti aksidente at dabala sa iti taxi. Bagata na ipaigid. At dapat lang manong nemi ti lama ti panakauram ti kotse nung bay awanan ti kotse. Ano ka napasama kin? Papa. Nagkaglugan ka na nag-awitan. Sige, Papa. Makalawas matlayangan manong nemi aw matawag na kan nga. Saan nga nga nag-imbestigar, naging polis? O ano adangatan ng ngangkam, ng imbaga, na isuda tinakaimatang, kat kasto diya tinapasamak. Abay nga saan nga dinamag no akin taxi? Ito rason no api nga na lost control. Ito yung aksidente. Siyempre, naglinisi kami. Linisyan nakmat. Ito pa naglinisi mi. Aksidente mo nga natong par. Na itong par iti poste.
Kaya ti problema, honey. Awan. Pag problema hamda diyang aksidente. Diyan nga amo no nakalasat, no saan. No anyat resulta ti investigasyon. Api nga santa nga tawagan. Tapos ni kastakat siya kung matimbestiga rin da. Kaya't na nga sa wen, ako problema. Sige, lipatan mo na dyan. Api nga hindi mo malipatan. Dabagang mga dyan aktangan ni Jenny, ano malipatan na. Ngayon sa akin nga supati panunutin. Ituloy mo panagpasadam. Tay ituloy ko mati panagtrabaho. Ituloy met ni Jenny nagtrabaho. Kawan madlaw mo ti anak mo. Ano madlaw? Di na madlayam amon di boyfriend na. Awang nga no pa'y boyfriend na. Ngayon madula kita agar-arim kang kuwana. Ngayon kadag ito'y kalpasan ti aksidente. Masuksok ko lang dyan anak tango mis-isam na may mesana. Aslan ay imaginin na. Baka mat no na inlaban dyan anak ta. Ada na kain laban nan kada kita karaan kang kuana? Siguro. Hala, balik sa trabaho. Taxi driver. Nga ti taxi ngo susarekat. Numanin maperdi. Agpatarima anak. Nintun ka anong amin nga ikanda ka. Iti manay huwem ipasadam nga taxi nga natay nabiit pa nga nagatan. Jakla mo. Katagsip-sip ka man gamin at iking kuko at taxi. Tapos nagkastagan ikan nakatrapimpitas ka taxi ko saram. Bamon. Pero wama ko no. Dagiti reject iti ipaspasada. Aging ka manong naming iti may sagundaway. Agdangdang iti radyo. AM radio. Kabayat nga paspasada ak manong nemi awan ti pasahero. Kasla nag-interesa kiti damag. Medyo yung parking ko. Ngayon paigid ti taxi. Aksidente? Agpampanawagan da. Nasisino ti taxi driver nga nangirwar. Iti naipit nga driver. Iti kotse nga di mong pariti poste. Abi nga didak ka mo. Kitang ibati ako mati cellphone number ko. Wano saan nga naited, na idanon dahil yung ented ko. Nga papel nga nakasuratan tinagan kin cellphone number ko. Saan nga naidanon yung kadagiti pulis? Nagpapanawagan naman nung name ka na dyan, mismo nga naganak kaya biktima. Nasasino man ito nga taxi driver nga nakatulong iti anak da kadagpakaamo. Napahanak iti stasyon ti radyo manong kinasaritak ti kuhardya. Naging ganyan interview dak manong on air. Ano kasta manong sikat ti taxi driver nga daktakamaden ti pamilya nga nakatulong iti biktima ti aksidente. Nagdadag madidi nakaisuratan tinagan ken address ko ken ti cellphone number ko. Sir, nga ingkes lang ag saludsud iti pulis no sino ti nasken nga maimbestigar no sino ti nasken nga kasalita may tatno kastak may lawlawag no anya kasano ti napasama nga aksidente. Saan siguro nga naidanon sir kadag iti pulis. Asahan akong nga nagbayag sa dyan kabata kastaon ni mati panagaroy ti dara ti moging ti anak ko. Tibigla pa nang iprenok. Iti pa nang ilisik. Kadadong parin nakmat ti na dyan kotse nga masabat ko. Kadadong nga panagarambulan ti logan kabata kasi dyan aksidente. Naidumag ti anak ko nga nakadugaw nga min ti likod. Kaya no payagdardara okay lang ko na. Dami ti muna nga dimsahag nga napanangkita no at sitwasyon ti daidong par, dimong par. At kapot sa aming maluktan ti Rio ti kotse, no pa'y makita mi ti sitwasyon nga naipit, nga awan puot na, nga nakadumog, iti mismo nga manubela. Kaya nga pinilit na anak ko, nga naskin nga
mairuar. So nagpatulong kami nga nang pilit ka ng rakrak tapno malukatan ti ridaw ti kotse. Ngayon basta kami basta sumagid amoy tametan kakastang aksidente kat masapon nga ada ti otoridad nga isud lang trumbeng abang sagid ti biktima. Just in case lang ada katrubol kat syempre baka no da kami pa ti magpapasol. Ngayon tita kita mi nga dumas asok agdegted posible nga bumtak ti kotse. Ti anak ko nga mismo ni Jenny na isang balasang na pasahero. Iti nagkalikaguman no maakal nga mairwar. Kapag iso nagkalikaguman kat sana matakaya siya ako na mismo. Nagpatulong ang tapno lumakay iti man nakaipit na. Iti da kami nga mismo agama iti nang bagkat iti biktima nga nangiyadayo nangipaigid sakbay nga bimtak ti kotse. Ngam gabot ta talaga nga adumatin si Mayasa nga darating muging ti anak ko, ingarigata ko ngin taray hospital. Agur-uray tawag kaniya. Ngam ako matimaoray ko, nga nangig ko mismo. Kamayat nga paspasadak ti taksi nga. Ada, waragawak nga sapsapulin ti pamilya. Ano nga pamilya siya? Fernandez. Mr. and Mrs. Danny and Mercy Fernandez. Kasta? Awa. Nga ti anak, nagad ti anak nga biktima ti aksidente ket Ronald Fernandez. Okay, oren okay yan. Okay. Nakalasat. Si bibihag. So karada ko na di kiti da Mr. and Mrs. Fernandez nga kahit da nga maama mo, makasarita, ti mismo nga taxi driver, nga nang imbagaon, no, ibagbagada nga sika. Kan kaduang gayam ti anak mo. Nga nangiruar, nangakal, nangiruar kan, nangidisaag kan, nangidayo ti anak da, sakbay nga bimtak ti kotse. Ano naga mo, sir? Nestor Sabado. Nestor Sabado. Dito ti contact number da, address da Mr. Mrs. Fernandez. Wano, babali mo kontakin ni da. Dapat na makasalita no. Kasano kayo nga makapagsasalita? Dakil ti bang matik na store nga ising ka pare. Maawardan ka mo, may kang katriwar, di kasi nga ramid mo. Inkanikagong mo, no? Sabali ko man agad, patyan na pa yung ikalikagong dang ekalin, yung biktima. Baka no may ramraman kami pa kung nada agad, atrasan da. Kasta ti ko nakiditi anak ko. Ngayon ti anak ko tinagpilit. Iso nga, gabata, desidido na ako. Ngayon, timulong ako mo tinang, kangrunan nga siya nga ama. Tanukas pagarigan na mairamraman ti anak ko, nga bumtak. May raman kami nga doa. Ngayon, nag-asa tunay. Tasakbay nga, bimtak ti kotse kat na nayadayumi ti biktima. Manang naimikal pasandeta, adan, mayat ang makisarita kanya, talangig na maggaya manong naimiti pa naka-interview kiti radyo. Hello? Hello, Nestor Sabado. Ano Mr. Fernandez na ito ti ama ni Ronald. Sir. Mabaling ka din nga orayin na kamdita? Tao may kamdita mismo? Uno, taxi driver ka, di ba? Uwan, sir. Umay ka lang yan dito balay. No, mabalin kaduam ko madyanak mo. Tanangigbi nga kaduam gayam dyanak mo nga babae. Nga isuti may isa nga nagpursigi. Tapno lang may salakad dyanak mi. Umay ka dito balay. No, sino may member ti pamilyayo? Dasawa at kakabsat ti anak mo? Taltalukam lang, sir. Handa ka manggasawa kin kakaiso ng anak mi. Sa ganahan tayo di dinner dito balay. Adama dito address me. Oresahanin, sir. Please. Kaya da ka nga makita, kaya da ka makasalita mismo. Sige, sir. Kung daki ka nga rin anak ko, kasama tante asawak. Tama ni po dito opisina ni Jenny. Tagtap trabaho nga rin.
Kaniti restaurant nga pagtrabaho iti asawa. Dagasakidan ta. Umay kam dita. Ala, ororay na kayo ha. Kasta unay tiragsak ni Jenny manong name idi bagak ken kuana ti amin. Idi aglogan ni taxi dito lang dagasak. Yes! Yes! Yes, papa. Abi kasta unay ragsak mo. Makitak tumanin na dyan sa lakan ta. Ronald Dangan na? O Ronald Fernandez. Makita man tayo kinagwapunan ng papa. So ka dito, nakayang laba ma? Ala, saan mo ta? Bagbaga ni mamam, nga madlawan na nga, tigargaraw mo kat na in love. Tiya mo na agad, daadan mo sa kadagit, tigararip ka na ka in love. Ito siya matgayam ngayon sa lakan, tadakin la. Saan mo ta papa? Saan ka nga gulbud pa? Anak, bak ng dalakid di. Saan tayo nga may karikadakwada? May karikadi? Agbaling abalayan dati may salang taxi driver? Account anak na. Naggraduarak mo ti college. Magidam, katalaga kras mo? Kasanon na dyan Ronald ka na the girlfriend na. Kasanon na dandanita ang kasawa. O na asawa na. Abay, basta lang ganda, basta na in love ka lang. Ito kasi tanto mati na pasamak, awan tong tigundaway, di lipatag to ni Ronald. Napintas nga balay manong nemi. Katulong, simabat ka na kami. Indokat da manong nemi di gate, insert ko ti taksik. Ti taksik ang prub. Da, papa, ano na ti taksik, kababain. Okay lang. Mayat ng prub kung ano, tamangig da. Baka gumatang dati bukod tayo ng taksi. Sino? Ito na lang mapampanunot mo. Simabat manong nemi, nagiti agasawa nga Dani ken Mercy. Manong nemi, nagalamano kami, nagbeso-beso de asawa ken de asawa na. Irinto ta, inarakop da manong nemi ni Jenny. Nagyaman kami. Tapinat ganyo ti awis mi. Kang ron ti amin, nagyaman kami. Nestor ken Jenny. Teng kalikagom yung insalahan dia. Kakaisunang anak mi. Sa dinungard ayan ni Sir Ronald, sir, dinamag ang dagos ni Jenny manong talaga kahit naman na makita. Sampay si Magpet. Adalabas ita pakaringgoran na di opisina. Iti asasikaso ng negosyo. Ngayon, umay. Kawit. Sige, sumbrag na yun. Nagasagahan ng pagsasangwan tayo. At daarak manong naming in idasal. Nestor, sir, nakakayot mo limang siyat. Diyak galad tag siyat no agmanuhag pa'y. Basit lang. Natanang kan sampot ng traag man maneho. Nadya pa lang tinakapasok ang halak aksidente. Adun na kita masasarunok ang aksidente. Adun na kita yung mismo nga makitak. No kasanong ang tinong pa, tidugan. Yung sa anak man nga nairaman. Nung nadya pa lang tinakaramanan. Ano kami tinapasama? Sa sarunok, sa ngalugan, bigla nga nagsardeng. Yung bagta, okay di distansya. Tanong saan ko mga okay di distansya, baka na doon parang asigod. Nagsardeng nga bigla ka ba bigla mat nga lumasan? Kawang nga may disiplina no ko, nagiti tattao nga glasa ti kalsada, nangaronan no kas tangaras hour. Kaya kiti luglugan nga, didaan mo ti disiplina nga pa nag-drive. Makadakas, inlisik na agaw ko ti lane, ti bangir nga lane, kada daman nakapaspas nga kasabat ko. Linis siya. Awan ti paglisya, kinibukot ko nga lane, inagaw ko ti shoulder, iti bangir nga lane. Naisumit ti, at sumabat ka niya, nakapaspas-pas. Naipaigid ko, nga bigla, tilogan ko, nga isot nakadumagan, di balasan ko ni Jenny,
timuging na. Yung naimatangan niya mismo. Ti pa nakaidong par. Ti songo ti lugan. Ngunit ti kotse. Ti anak yo. Iti poste. Di masakam nga dagos nga kama. No pagdardara ti muging ti anak ko. Tapno raya ti may. Tinay di mong pari ti poste. Kasi ito na masamak. Nagasasukin nga. Posible nga bumtakin ti kotse. Nga maura men. Hindi yung kaligagong mo nga. Inekal nga inruharin niya dayo ni Ronald. Kaya nagyamang kami sakbay ta. Bimtakat. At dan tinapitas nga lugar. Nakita nga stone ti panagaruyo ti dahana ti muging ti anak ko. Kat maulawak ko na. Iso nga sinakuroy ko nga pag na nga indusot ka dagiti ado nga tao ken lugan. Nang sapulak ti paset nga pada pangalak ti lugan nga itaray kon ti ospital. Nangibati aki di sariti pabalinda pakakuntakan kanya in case nga mapasamak ti investigasyon. Ngayon samat nga na dahanan. So nga, kasi jay, adon ti anak ko, adon ti anak mi. Timalya nga dahagos mo nung ni Jenny, ito rin lang nagmulagat, tigagar nang makakita kay ni Ronald. Nagwapo nga talaga ni Ronald manong name. Lalaking lalaki. Executive tila nga na. Siyakti mo na manong naming inarakop ni Ronald. Sana insarunong inarakop ni Jenny nga saan ko mga rumbeng arakop. Ngayon naging narakop damit nga doon. Ore lang palakpak da Mr. and Mrs. Fernandez. Agbagay kayo Nestor. Ay, sir. Kinamda kita anak tayo kaya tagbagay da. Andang agbagay, sir. Alang saan? Gwapo ta anak mo eh. Napintas ni Jenny. Yung anak lang ti may isang taxi driver, sir. Nanong namin nagsak kami nga si Mango ti pangrabi. Saan kami nga nagalumiim. Gabot tao rin no taxi driver ak lang. Naruang kami may tikas ito nga klase ti panagbiag. Ito napintas nga kubertos. Napintas nga dining room. Amumit manong namin ti panagkuti. Panangan iti baknang. Tanapatasa mi ti bimaknang iti. Malpas ti pangrabi, manon nami nagsubli kami ti salas. Kadag salutsundan, kada kami. Nestor, kasano kami nga makapagyaman kada kayo. Ano ti kayo tiyo, baypay, pagyaman, pagyaman, kada kayo? Sir, saan nyo nga pampanunutan dito? Ore mo ta sa sinukit aramida na tumulong. Ewan nga, no sa bali ko mga taon, siyempre, kahit dakat yung harudmet, iti may ramraman nga may sagma. Idin to kayo nga gamakit saan yung pinanunod data. Jenny, sir, ano kayat mga regalo? Sir, sir. Gabutang, okay lang kung ni papang mo, sumati surutem. Baka no, sikat kaya't mong sikat matungpal. Sir, awa mo tinaskin nga. Awa mo ti problema mi. Maragsakan kami nga timulong. Naragsak ko na tumulong. Masapon nga bagayo. Sir, umanahin nga na mamuda kaya kastoy. Sinangili na kami. Sangot ka nag-dinner. Okay. Sige. Ngayon makapanunot kayo ito kas pagarigan. Amoy yung matipakakuntakan nyo kada kami. Okay? Saan ka makaroon ng bebek, sir? Okay. Nestor, Linda, Jenny, thank you. Thank you, met. Panangsangilyo kada kami. Anong namin na ginarakop man hindi kita duwada, Jenny kin Ronald. Kinitanak ni Mr. Fernandez. Hindi mo kadikayat nga gabalayan ta, balayan. Kakaiso ng anak mi, kakaiso ng ba't nga anak yo. Naisudag katuloy ng kagasad sa rapagay na saan. Ulit, sir, saan kami nga may karika na kayo?
Subliakas may isang taxi driver manong name itulot ko ti anak ko mapan mga opisina, itulot ko ti asawa ko mapan nagtrabaho, mapan agpasada akmat manong name sagsagawisa nga umis-isam lata, naisamak nga magsasarita kada kiti pasahero, kas iti dati manong name no mayat akasasarita ti pasahero, istoryaan na matibiyag na, istorya akmat kat ko nada, sika manong di, da kayo nga gamat ng tulong ka di, nga aksidente. Wanang nanangbiti radyo, ti TV, iniwaragawag pa iti, nairakurak pa iti pag-iwarnak, di kinabanwar yung ang gama. Kailang, kaya nagbayra pa dati ti social media. Nabuya ti social media, kabayatan iti napasamak. Ano nabuya? Ti pa naka-video yun, nakasayo nung inruwaryo, medyo biktima ti aksidente. Tsak man mo, tsak masangsango dahil numanay lahat at radyo kadagdag. Adamat cellphone ko, gagangin lang ang cellphone, ang Facebook ko. Numanan tumawag kaniyak manong name ni Mr. Fernandez kat salud-sudan namanin. Okay lang sir, no problem. O pagkadanakan nyo, okay lang. Tinaskan ka nakatulong kami. Tinaskan ka si bibiyag tanak yo. Nasaan nga kapo ka na kayo? Awang kumaitan tanak mi. Nasaan nga kapo ni Apo Diyos sir? Ni Apo Diyos, tilang katulog ko na. Babaen ti panakaramat ni Apo Diyos kada kayo. Talo nga bulan, tinapalabas, manong nemi, iti sumangpedak dito balay. Haan, edi nga simrek na kita agina iti trabaho. Kaya pa tati asawak day off na, edin to, tati anak ko kat Sabado met, hanga simrek. Edi makiktutak manong nemi, di makakita, ti taxi, ti sangot ti kasera. Kamarbaro nga taxi. Sino ka tatakin taxi? Sinabad nagti asawak. Honey. Okay ka di matlayang tila. Kabarbaro nga taxi. Kabarbaro nga taxi? Uwin. Ano do Mr. and Mrs. Fernandez de Oneg? Anya? Ket. Iregalo ang kadata. Redang taxi. Narehistron. Nagan mo pa yan. Ha? Kita matarutan na. Rutan na agad all around. Kahit naman nung saan, rumbing awaten ta. Gabuta ka sa pulam. Saan ka ka nagbambondere? Hindi damat namin iba ganun at masapultan no, at regalo. Isunod na kapanunot. Inikanda ka ni tibukod na kaya taxi. Sige, dumahan ang tangarutan. Kasta ko na ti yaman mi manong nemi kada-kada kasawa. Idayawat di Sir Danny manong nemi di papeles ti lugan. Saan ka nga makipaspasada, Nestor? Bukod mo. Awanin ti bang monitoring nga makuna. Baka ba't no sumadutun nga magkagpasada ti asawag sir nga bukod ng ti taxi. Awanin ti kalkali ko guman nga boundary. Ede, sikat dumakot di boundary no kan, misis. Haan nga maprepare dyan ng basta lakit di natanang ka. Natanang ka mag-drive. Istorya nga rin ni misis mo nga naman kaya basit ti intregam, kapatalaper dyan ka, nagpatarimaan ka. Tanang nga rin ka, trag-rag magtataksi ti itadakin ka. Ure-rag-rag di taxi, sir. No, nasihat ka nga driver. Kanaragsak ka na driver. Agaman kami. Sir. Ma'am. Nakabit kang kanay nagaman ka na kayo. Jenny. Yes, sir. Kumusta ka ni Ronald? Tinalyaw ko ta anak ko manong Mimi. Saan nga may sarang ni Jenny Tirupan? Ay, kahit mo sa sir. Adan na kinawatan di kita anak tayo. Gusto na lang ta saan nga masangon ni Ronald o may pumasyara mismo to kasano nga pumasyara kami dito sa circuit ni nakanumnum at iwag kasaraan mi kahit may lang malakaan so nga kastoy pasensya kayon. Ada plano na kita anak tayo so saan kayo ito mabigbigla plano nga anya sir
Pagsalitaan yun tundi kita. Ito naman kami. O sige, saan mo kang magbayag? Ay, sir, mangrabi itay pa dito eh. Sa anin? Sa bagay, sir. Saan kayo naruam ti kasto nga lugar? Kinabudno na kat nagkapo kami met ti baba. Sakbay nga bimak nang kami. Da kayo kanong ket baknang kay nga dati, sakay bimagsak. Hapon na kasta, sir. Alisto lang edit asenso. Saan ka mo unang nagpaut iti nga to? Gapot aramid ti saan nga na siya nga tao. Gusto nga talaga. Ti tao madla ti mga ibagsakan ka. O rin na pindas ti aramid mo. Ngayon manang ordin at tungpalan na jay bats mo itan. Damag ko, sigun kini Jenny, kat natakano ti unag ti pagbaludan. Rumbeng laon na yung maibalod ti kas kadakwada. Ungaron. Ato na kita, agisa-isa ang kadadig di proyekto nga, substandard. Ungaron. Kahit ko lang saan may ramraman. So nga, kayak ka nga project. Kalasan tayo na laging pati na palabas. Dinas kanita, kahit nag-aamo tayo. Kahit nukos ka sa nulaing, baka mapasamak iti pa nag-aabalayan tayo. Gusto, rabalayan. Anda plano di kita anak tayo kunada, kuna idi ni Sir Dani manong nemi. Diyak kumakayan. Ngayon baga, ti anak ko manong naming umakar kami. Panawan min ti kaserami. Kaya nagsubli kami manong nemi ti kas iti dati nga nakairuwaman na idubing. May isa nga balay, anapintas kat kumpleto ti alikamen. Apay, datad to yan. Irregalo mi kada kayo, papa, mama. Regalo mi ka ni Ronald. Sa bali matiri patakder nga para kada kami. Balay mi. May kamang nga kadakwada, papa. Gabutag pimpinagtag kami ka ni Ronald. Agsagana kayo. Gabuto umay danton mga sasawa. Umay da mga sasawa. Ito tinipatakder nga regalo mi kini Ronald nga balayo. Balayo kini mama. Kahit mo sawan awang katutuyin no kasawa ka kini Ronald. Tatad bukod yung nga balay. Ano numingar dito yung adakala balay no awang kamay. Di mangala kayo ti katulong nyo. Tapno da kadwayo. Wano, alis to mi ti maadaan iti anak. Tapno, umay kam sumarasarong kar dito. Kat umay aywanan nyo da kitagbali nga po ko yun. Uwain manong name nagabalayan kami kadadani kini Mercy Fernandez. Anaganak kini Ronald. Nagbaling nga manugang ming asawa at anak mi. Ni Ronald manong name nga salakan ming agama. Iti posible nga panakauram na. Inawat mi. Tanyaman nga regalo da kada kami. Tareta kita blessings nga nagkapo. Iti namaswa. Gungguna ka no. Dikidikas kanya kas kada kami nga agama. Nga okay ti panagpuspuso na. Tanakasagana nga may raman nga matay, may salakan laki di. Itinaskan nga may salakan. Gano pa kastoy manong nemi, kasla nagsubli kami, iti dati nga pedestal iti biyak mi. Intultuloy ko latamit angin pasada manong nemi, iti taksi nga regalo da kanya. Taging kakadagit yung agdama manong nemi, kat kasla kabarbaro matlatata. Na anadak, na kerak, kanay latabong punasak, kung nadalabasit makita nga pa garumyad na, papintaan. Nga dito yung taxi manong nemi, kadiso iti paglugluganan minakuha nga agasawa, doon ka magpaspasyar, mapangkam ka iti lugar manong nemi, kayat mi nga makita nga lugar, nakasla kamla, agnubyo, kanagnubya pailaeng manong nemi. Pastaray dito yung taxi manong nemi iti pangilugana kadagiti agina ni Jenny kanagiti talo nga apu kumikan kuan. Ikanak kami man manong nemi nga regaluan ti bukod mi nga kotse nga sagkesa kini lindang asawa kung saan ko na wanahin na ri taxi. Ngano adda pa panan mi aramhatan mi nga asawa.
Nung ka magpaspasyar. Kahit numagagatak ngagpasada, ipasada. Napapisahan ko mga nasken manong name. Kabuti nakkan na kami ti puunan ti anak mi. Kat ti asawak manong name. Kabuti naruam isuna, iti restaurant, atong ti experience na. Nangipasdag kami matina ti bukod mi nga restaurant. Ngay mamanis ni Linda. Paritan nag ti asawa ko manong name ngagpasada. Sun na kiruama ko na. Kaili ko anong naming at nakasasarita nga pasahero. So ano kasta at pasahero kon kad may baganon sa din pangituldak at tatarayan tilugan. Kumusta mo tibiyag? Kapsat? Nagkapuan nyo aya? Kadwa nang agkapot ti abroad mano. Nagkapok sa di Saudi pare. Kahit kumusta mo tibiyag di Saudi? Ay, nagrigat. Timaya dayo ti pamilya. O rin no, okay man lang isang pitang mga pamilya. Datang ti madi. Kapay pare. Sabali matente ka din na ni bakit? Nya? Saan nga nakaanos? Handa nga nauray na tiin paanaw ko nga torturoso. Si Mapo lang ti sabali nga torturoso. Lakaw. Oo na ipakasalita kita na. Kaduan na mapaspasama ka dagiti OFW kung saan nga maka-ibtor dagiti mapanawan. Oo nga. Kasano nga dagiti anak yo. At dagiti parents ko. Kasano nga din pare no. Matin di baka mo di mga lakat sa balin. Kinapot mo na kat adamat nurse nga nanobyak di Saudi. Hindi agpadpada kay ngaran. Ana di arami di asawa ko na kan nagarami nakmatan. Sak ko mga artipati o sak ti lalaki. Sa bagay. Inapanang nga generation. Next month ang bakasyon men. Bakasyon dumating ti panagdan nami. Sa bagay. Ala, naduma-duma ang istorya ako na. Uwan manong name taxi driver ket adu de kiti amok po no mangmangig kong istorya. Ti padak nga tao. No writer ko mga manong name atud may istorya ka. Tado nga rod de kiti kasasarita ka pasahero. Ngayon dito lang bukod kong istorya ti pamilya manong name iti inak ka in buray kareto nga programa. Kaya iti agdama manong name nadamay kami nga gasawa sila kam na nagsubling kada di pa nakaraman mi iti napitnas nga panagpiyag. Ngayon natulong kami manong name kada iti padami nga tao. Legal ti panagpiyag mi. Tasang ko akaya ti legal. Nga dahil nga tiniliklikak. Iso nga dahil nagkontrahan mi kada ti best friend ko nga batch ko manong name ti high school. Nga dakano pala ita ti pagbaludan. Legal manong name. Illegal nga trabaho. Taxi driver, nga sa anak, nga pangpanginat, tawang perdi, nga illegal ti metro ti taxi. Husto. No medyo marigatan pa manong name dati pasahero kakit medyo agalanganin titid na gat. Okay lang. Oreham ito amin. Adamat na kita galanting nga mangted adapay tip. So nga duman-duman manong name ektasek tita. Na duman-duman ti pakasalitaan tita. Kat dahito nga ron ti pakasalitaan manong. Kadagyaman naklanguna iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsan kang kadit Italiana. Kadagyaman nakunay manong name iti laeng mo nga nang ibasa. At sabi ko manong name iti aduman ti kiti makarelate kadito nga pakasalita. Sabi ko dadamat nito ko nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadigiri padak na dimngeg. More power to your program anong and God bless. Toy nga radagyaman kan mautang nga paghayam mo Nestor. Thank you kang Nestor. Thank you borang nga pakasalitaan ti may sa taxi driver. Sa bagay, studio ko nang nulaing ka nga sumarasarita akit adu de kitay mamuam nga istorya. Amoy na kastat ibiyag ti driver. Ken ti driver ket masapul nga amo na nga kasarita di pasahero na. Di ba? Malagip ko lakit nga rada jay napangkam dita baluarte. Hindi pa pamita baluarte. Di ba jay kas adi kitay shuttle ket kwa masukan-sukat ada station na doon na sabali-sabali nga shuttle iti paglukana. Kaya nang sawan sabali nga shuttle, sabali nga driver.
Siya da dya sango, kaabay di driver. Di na udi nga nagluganan mi. Dadya ti magusto ka driver. Amono kasarita da kitay turista. We are the local tourist, di ba? Lumawag ka kasto yung lugar kita. You are considered a turista. Baka di amoy lang turista kada kita foreign tourist. We are a tourist noon mapanday ti may kadagi tourist spot. No mapangkay ti tourist spot, you are a tourist. Turista ka, local tourist. Siyempre no amo dagiti driver ti mga entertain nga dagiti turista no. Ya magusto ko na ita istorya na gusto kasarita na data nga po pala ni Apo Chabit sa jay. Data nagiti anan dumado mga animals sa jay, di ba? Jut mapan nga ran na nakit-kitaan nagiti mapan sa jay. Etay, ipan na ka-enjoy talaga nga pangitulodam ka dagiti turista. Jay, ni okay man dito ko na. Amo na makisasarita, tagano kay met sir, kasustoy. Bagami So, kumusta man ijay? Kasi bagami man kumusta di lawag? Kung siya ka, tagano ka met. To, kumusta man ti biyag? Jay. Apay, di kita dumang driver ti seto ka nagluganan mi kasla di damot makisarita ka dagiti pasero lang. Ay, sa doda pa ya, sir. Dito tayo kung nadalat ta. Baka da problema da. Siya akin naruama kon. Kasasarita klatama dagiti pasahero ka ta. Hanggo kasarita ida kasi da mariknak di banog. Yung da makisasarita akit makadengegak mo ket napintas nga istorya. Kada maka-istorya ak man. Hanggang na mapuutan hindi nagsardeng kami. Kaya siyempre sumublat na sa baling pasahero. Kinaot ko dito bursak. Conforme no anat maikaot ko na. Nagtapayak. Pare anan mo sang. Oh sir, thank you sir. Hinted that 500. Yan. Kasi napintas iti panang entertain kang katimay sa nga tao. Sa mo pupuutan nga sila tayo gunggunaan kat trabaho da reje. Isuda kasapulan damat tikas jay. Malaksid ka reje swelduda. Asapulan damat reje tip. Babayan je tip. Posible nga mainayon nga mangnayon je swelduda, mangsuporta rin di pamilya. Malaksid ka da kita adobisyo na at good for the bisyo ko naman. Ang madlaw tayo no sa sino na kita kasasarita tayo, di ba? Legit experience ko jay baluarte. Kadagiti driver. So nga appreciate ni Nestor, kada ito istoryana, tamay sa nga taxi driver, nga muna ti magsasarita, mang-entertain kadagiti pasahero na. Ken, iti inaramid sa nga agama, nga panangisalakan, iti victim, accident victim. Congratulations, Nestor. Thank you. Salamat po.